Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Naro barakana ro aku range luar biasa. Ya ko mangaji ki riba tuntu riba di sengari agama me. Anata insyaallah itu natabi anata de nakasiasi. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Barakana baca Qur'annya bakal ngagana nabita. Qul huwallahu ahad ta'dilu salasatin fil Qur'an. Negi to baca. Qul huwallahu ahad bawa na baca latu ayat terakhir pada apalana nareko na baca sepertiga Al-Qur'an. Alhamdulillah. Surah Al-Ikhlas pega pala lainnya. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Icalla lalaki buruk. Tahu deh ini sengi mengaji. Iya na tukong katau baru-baru mate. Baru-baru lemak. Neta apa mabuk ka makalaleng aswewe. Apa kemo dele na. Au. Magro ternyata manenay la asu. Oh bakal tala. Nala day cuma sa jolo koloka. Ang kaniro tamu sila lo ni batama kol na tanewe na de sengi mengaji. Maka ustaz macuan aja mana bawa kita aku dari toran manasa barangkali aku dari toran manasa hade bacami tatong kato kita bali bong kato titik to gilenga to bacami si komo tu maturan na 7 dari mana deh sisa kakak betul alhamdulillah nyaman itu ko macam mengaji ta nyaman ni sama ana padongange ni sama ana baca ewe. Alhamdulillah. Palagi ko makabalato niya nata, makabalakurangan nata. Oh, ya lo mato anak pasang makota. Kolebo na ulunnya Indo na rilal na surga hamasina hong Allahu ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Onro yana tugalona kolalanda bolewe. Angkat telu kuy tangay lolo ngaki apalang. Tegaro pertama memandang Al-Quran apalagi kibaca memeni lolongan ki apalang. Yang kedua memandang kapal apalagi kau ya tahu bagi memeni lolongan toki apalang. Yang ketiga memandang wajah ustaz lolongan toki apalang. Tanya ustaz bangsaku bahasa meru ulama tak ahli tafsir medali sebagainya. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya itu kami nama kalau ko boleh angka kaligrafi akurang galona iya ro akurang itaro ko lebona ruan meja ewe tepas ko ruan tamu ewe magalo tu ito si di jagiman gucina liwat tanrena guci nali boleh Jepang melalui pelabuhan pare-pare Paringan kadampeng sininda anu magalampong ekolan na bolewe non romana setang sininda yato anu magalampong non romana setang kada ustaz takala malina guci ko takala malini guci hopangi ko makare to boleh mo magi na mopang makare modele baru. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Nah sabade kagak tenangan. Komega alalangan na. Nawati nawale cekiria sange setan. Ya abu kong kamu baca-baca Quran. Alhamdulillah. Insyaallah mabele tu ria sange ang kamu reki falawalawa. Kamu falawalawa. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa itu kode memang meto gaga tepe nanya baca-baca Quran tak berjengat dampeng pemacara metawede tapa makadem itu wah boleh no gaji ustaz misalnya sangen kapacalang boleh no gaji ustaz misalnya sangen ka pacala ko dore sori mondri kaya asa makar mapaku aga tua aga mate kongka totoli puade ada mapaku rokari tutuki maka itu kulna kurange khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim gisawatu walahum azabun asim to bansana yero ibabuta meto ni mata pakitana mata paring kalingana mata atina pacalaman ni bawang tawana to mapakong yero. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kanihe aja na to mabela anataro gara-gara mabaca Quran ikaila gara-gara pura miro mengaji ni burang acara mapakwe ya napaku mita
wasang iboti ya nah aku minta mapaku balik teko manda temai teko kampung ini ya aku kasih di riolo enang kana manuk silibinengam iya ibali bahasa beni baba jubute masong ko bolo joko bolana guru pengaji tato TV pada 5 bang kalau ku siwi cangang nasumanu teriolo itu nasumale buewe soko si katuan di TV lo bolana guru tarmai katomanu tutuna murah nih dia alhamdulillah maku ku we maka daun nalena nasa kokiro tudang maka hanya ni antu dah pro muka lalang hindi ko balikku kena kokiro tudang akade yenaro anak mandar temae tuh tudah pro nasa taruh jolo dia aku tanang iya silo na tudah pro aja mamasan ka video kama kada kasi boting ustaz isale ko benena aja jamaah yang ramah tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah nyaman na itu kong ka baca korawe masyaallah alhamdulillah barakah ramana ro ma pengaji napi tu aja ka makati kok guru pengaji pasana mana baca dosa lama Pak Imang noli Pak Imang 50 nampalona alena Pak Imang surat baca tabarakallah tu capu mapamula libulam mitallupuna jus na ada jus tallupulo lattu surah al-ikhlas na baca maneng napa devi gagar badongan na ditambah si badongan na 50 baba rupiah bisa nampalona tapi sisa na hadiah na padomenge motor CD seperimbe CD kulkas 2 pintu CD sepeda listrik CD menatogi tengi kalatogi lolongan mana lipa paleka lolong mana panting ibu-ibu eko maco itu makan dang maco itu madome contoh tapi sayang 1000 sayang tegi lalu ye itu kena tersinggung na lo madeka mang oh lo milete masa ini tersinggung bu sandena mata ruko gorei ko kena tersinggung iro bo haja mu makadi ko bu imang mau 5 apa kawin magi mau cali sekiwi barangka namanya ya luar biasa baca Quran mana tutul na baca mana na mau tuh hurani acara tapi kojo kasih ko acara lain apa hura kasih nangal liak balik misalnya nandra jadi juku nah solo-solo dari anak kota kalena lolong atoki apalang desanya acaki apa dome nih tapi aja kasih masa sebab buahnya wana buah imam 50 bawah 10 Pak Domeng hadiah motor paling tidak boleh ku hadiah Pak Domeng motor pedi ngame kasih Pak Imang sepeda listrik contoh mana kato murusu agami bakuro angkat mate makuto ya ro Pak Imang kasih ale nanti baceme ale nanti baca talaki igande tapali paliang jo kaki buru si sandal lisu ni po imang agak kejadian sini na pakai ambakasnya ya labo tomate ya mana runa langi songkok nomor arua ya bela tomate ternyata songkok na Pak Imang nomor 5 napa lo Pak wajuna ya bela tomate double XL apa to como Pak Imang madoko-doko pada modelku ukuran esmi kasih napa lo Pak pada kuntilanak silana tokong magem aja no berai ke makroy sini na yaro bekas kasorona na timana kemulara bu imam bekas angkelunguna masa tak setang jamaah yang ramtan ragilada menalemu terdilada jamaah yang ramati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu satu barakana Quran jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua engkaro lenaro tomatu anna alena anaki kaila sarak kuamangi aja nagang kami bawa yewe to pengaja nata fasikole mataru pengaji mataru barakana sikole sungguh luar biasa syukuruki di alena anaki kaila kemana mobil do jannah syukuruki masagena muki aba ui cili-cili ro naro lamarina emak ni kaila iya luar biasa
la marina bawa rawita 50 juta lina kumapakro ya ada kan mari kumapakro memang lisannya si wita la marina ujali ro 50 juta toh isa masusi kai saliwa lo si kanono utangai kaderana 50 juta toh luar biasa syukur sih pasukui pasikola nata patu julalang ngiri agama we ananta apa yupuk pana de batu julalang agama na lo salah enak jamari itu ramparamu cantik mida tapi mancaji matu pacalana lalu nabi neraka maka dah kafi keripung Allah Taala murah tu wala dale maka ika magi dari pakai guna kono mande cek alhamdulillah kebaya he ajana tu mabela kekahaya he ibtidaya ka masih sekolah ka jolok ko SD negeri sampai kelas 5 liwat sagad na guruku ya rawat tu maka de nenekku lete nona abadena meta musojo tangelo na ko to di jala cetu tu ko pamado ko doko ko paselen ako memang kebetulan nenek rawat guru kelas apai kelas 5 SD ibalete na ko madrasah ibtidaya Muhammadiyah lete na kasi ko ibtidaya sana pura ibtidaya deja kasih gagah warang parata ini maga manihan akada kapada sikolewe de loi batama ko tewe singkang loi taruh ko pantai suhange pantai suhama mader betu itaruh nak kasih ko pantai suhange mapa mula ka sanawia ko pantai suhange iban reki sandrukan nanre iya rotaloi batte bati mani bibana tarpalese memang doa balik-balik mani bayar natar palese ibagi 5 napi bagi-bagi ngaki berjangan dampeng manca jani papa ngarang papa ngasiero engke mana mo pana na tu mana mo hudo pajajana pada pakasi ini pada ngaram lo di Allah Taala bura siero kasih ya rindo mi bolo pa indo mi sumbangan tasisiru mi wadialah memang iaro kami lamba cena itarita la suna mamata nule kavat teknik na panas we wading ngame de na mega yala la suna mamata itu bawa merah mama mentai na basi kore ya naro kasihan ko panca suange mapa mula kasanawia jadi mapa mula kasanawia ko niri gambleng mapa mula na naik mimbar si aga kasih leting alhamdulillah engkau telu tapi ya bawa mataru ko siki alia alhamdulillah lanjut ko alia ko mo pa panca suhange makule siki nongko siki tawede alhamdulillah gara-gara macam miro mak baca Quran cede miro cede pak mega mau ba ya sebenarnya ma tebati kasih agami kasih siapa kan hukum bawah alhamdulillah gara-gara sekolah agama pak gara-gara mati nulu nilau mengaji kumiaka dan lain sebagainya alhamdulillah pak ma pesawa ka macan neri ya sange Kalimantan lo bega dega ka di ku masu sekali cemu yang kosoki mana ni hotel transport dari Sengkang ke bandara li susiki yalah siki masinto sinto alhamdulillah karo barakannya senge agama engka to je pada mata ye pinrange jadi ye pinrange mado salat ka koloka malangi paru kabupaten Pinra ko dewe laduangi mataru dena wadi subuh de cena tawe ye ko jana wadi subuh tawe de pak kamana jata ye ko bape de cena tawe rampai aga kejadian aja langsung fau kemaga manihaya ro pakasi dewe koro panggungnya lo namade narufa kak boleh pakai jenne apa iya betuku alia uji meto sere uji meto makasih dah menatoki ga magatoki ga dewe urusu yang peti tampil nak lah tega ki boleh pana pakai mubak jamaah itu dah ki pak jamaah yang dah boleh kita be pak jamaah yang masa keluarga haji harus dimasuk apa kamu pak Bu Imam lah Bu Imam ben repong bahas ki Bu Imam be ko boleh lenyo alhamdulillah masa ngame ko dega Bu Imam man sama anak kita terutama ko malepa ite dega baca ko baki mu marak ko na sumu
Aga kajaya ruwat pewe. Noli kami andre makelong. Terus sas menyumbang sebuah lagu. Ite kasina yewe jerus di masa. Ya mini lagi he. Aga na pau. Ko biasa nasa mujama. Endre ni. Tapi kode nang kata jamai aja. Jadi makaraka bah biasa mo kung iti. Endre ni palit nasa si semua. Mendre na magamani hawen reko tangga ana yaro panggung ero pa matane ro panggungnya. Mendre ka ko ro tangga we. Magi na siusu. Pore ku ilalame. We ngaramala yaro riolo romai. Madariki melodita dua sabui vaderaki. Madari makara to mate aja na masikola ko di mani. Desi kasi gagadi, we ngaramana ya randa sarasa mario biasa kilo 50 plastik kok pura mapegau. Pura mendre we biasa mana? Biasa kalau kada capaoti balu ko masae. Demi aga liwa aja wa jola rake ko sikolae. Biasa kilo sika ya rote ko kalau se na gadunge. Engkai asa gadu serbaguna 10 sebu. Sisa ngisika ri bisa mana ro sewe. We ngaramana ya romumpa dena ule perangi. Na deu sisan. Bene vade to maja perjenga dampeng ha. Bene vade to maja ya raga to makadi pasti ta pemakada. Ada pedampak kondi takala motor mi burunya ko. Tapi de luar biasa. Dena pikiri meta. Ta makade ko cak boleh motor oke dena tu. Sisana na ramalange si runtuna. Pege nyotomu. Makada kade babungaji. Kamu bi korakani kamu bi aro dia korakani ngamaku ko kada manangka maka dia boleh tangki si cicilana maka dia manangka nak kada nasa tanam metomi to hoton Honda berio lo macine maka da kami mafu ngaji puru coba hoton Honda berio tama kata tumpi utuku uba soro tagaluluku maka dia ngaji rusdi nasa ceme mamana so padako abai ko to tanda de musi coco Honda berio makato ngapu ngaji nana bode ce apa mesti gak baca de na tersinggung tatuku tuku jajero dia kamu mah ku kuewe korekanime jajero to pinrange aja mata berburu sangka maka da ya rustase mair na de panaga sena berjeng adampeng cetoka manu riba kana manang ka riba ya romondro riba tu ko tadi berubah administrasinya contoh pura ki aka maka de koro 20 sebu administrasi nasional toh koto misalnya macicil sisana na bulan berikutnya angkas informasinya nasa berubah itu aturan perusahaan menre mancaji 25 sebu koni romondo ribana contoh kak karena insyaallah kamu tuh mati ngaji tahu kada ya bale stas alhamdulillah baraka na yasange sekolah agama jamaah yang rahmati dari bilakal Allah napi tuh kalau aku malu modalnya menasa nabita, aja mau terus benci-benci, pura di mato do tawe, engkau mau bakal nasi wadah kue, kamu apa? Ya ron menangnya dalek nah, ya ron dia menang deh pada dalek bu. Robi ko, masa ngamai, kalau lele no cerita jana ya ro calonge mama maga, pada ya selesai ini, hebo mo bako wes bue, hebo mo bako titoe, lele cerita, dosa kepada Allah. Kalau kita meminta maaf kepada Allah, ya dampangi dosa kepada Allah. Tapi dosa terhadap sesama manusia tidak diampuni sebelum kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nika pura cerita jana Anis, nika pura cerita jana Prabowo, nika pura cerita jana Ganjar. Dan ya dampangi dosamu sebelum meminta maaf langsung kepada Anis, Prabowo dan Ganjar. Jokano Jakarta, Jokano. Jokano Tobana berarti kok pada kuna to bu jangan aja cerita jangan kemana jata kok toli jangan teh cerita berarti ini majato karena toli jangan mi cerita berarti hati tak belum menaiki level sorry jamaah yang contoh jadi aja nah ya romanewe iya naro ya romanewe ite de cenna to si lampir aja na jana jamaah yang rahmatan mulia kepada Allah iya na tunakan habita la ya dahulu jannah taqatiu dena ta masuruga to ye papetungi asusumpungan pada anar bato
Kita sudah berusaha, misalnya mendukung ini, kita sudah berusaha mati-matian mendukung ini, tapi Allah belum menakdirkan, kamu tidak boleh buat. Ya, makanya kalau ada begini, ada kecurangan, apa dan lain sebagainya, pasti boleh berusaha. Serahkan menurut Allah Ta'ala. Ada yang mana tanggungi? Alhamdulillah. Jamaah yang rahmati dan mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, saya lanjut, saya tinggalkan itu. Nah, kita masuk lagi ke rumah. Non-roy boleh, maseta boleh, jamaah yang rahmati dan mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kumagero, yang pertama, ko angka bola, ko 5 benya bisa penena, maseta itu bola. Namo ulun na lakay mo man caji aje. Namo aje na man caji ulu lakay mo. Mapalaw ko mabani wa bisa penewe. Si koca bulana si kong kasi ko capu tade nga baraka kena. Bu insaf lah wa. Hey bu. Magiro ko pura ki mabisa banne na lapo yero banne na ni bisay ele binapi bisay maka tulu sita ka jaw mana mana ko si sana nagalita dia baraka kana pulian laketa angka makada ustaz pe mali to wede mabisa banne wani ta bare jenga kadampo isapa ko ya de gaga isapa ko ade se de gaga ternyata yero kale pe malina mabisa banne wani to wede ternyata pe malina makun rai kutu ewe jamaah yang rahmati dan mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, aja tate pekanuku kolal na kamarae yare gadala bola. Saliwaki. Koki galego-legewe. Yang ketiga, aja na mega gaga tagatu-gatung. Ya banayaro pakiana desa gaga, pura mana ni pakai tagatu-gatung mar, kemana tagatu-gatung. Padahal kiri te joke boting itu bati cantik. Wah, mana mau oh cantik pun nama cantik. Wah, wangi nama wangi. Sayang 1000 saya kemana cari-cari nak bola nama lapo de gaga lepet-lepet. Jangan mesti jallo toba ko. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kedua. Yang ketiga, jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, makun rai mati nului masam pajan yang mengkaling ada. Kung kamakun na toli bali-bali laki na pada jangan dampak. Namo ma kabatin na laki mo mapalang. Dahito 5-7 karo madece ngalena anak kaila. Karo sajatara irita ro alhamdulillah nulle barakana ro alena amma na kaila ro lo oko babana. Mega to matu makun rete batinan na. Rate bati na chau pangonrana po machange. Jana memang ya ko pangonrana po machange ko bacanga ya tul kursi napa ki mataung sulari ni. Tapi ko makun rai mananay. Ibaca nga yatul kursi neng kaling ayael latu ayael lutu kursina. Awe makun rin na jamaah yang rahmati dan belaka Subhanahu Wa Ta'ala. Den ulay mabelo dale asalan ka makun rin tere lo ni moto yare ka kung ka makun rin mangale-ale. Apa itu? Apa istilahnya itu? Aga aja bahasa pinranero. Mangwapi kalau mangwapi salah ternyata wah macila ka makun rin apa kau itu. Tuntunannya kalau kita mau begitu tutup ini mulut baca taus aja istighfar jamaah yang rahmati dan mulia oleh Allah tuh si dia mangang wah mucila ke mana beli bolamu jamaah uli kono macilaki di facu itu jamaah yang rahmati dan mulia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kemudian si galo-galona onrong yare ga bola yonre mas sampaja tujuna tengana bolata tumisana yori makun reye deta sampalo misalnya masige na saba anata baicu ya misalnya matangga-tangga 1-2 kasih matangga-tangga de sekara vega aja yonra vega na yanga kodi boleh mas sampaja misalnya yori makun kodi le rate de galo monrangnya nata tapi alang kagalona ki bace itu anae to misalnya joka-joka nih jadi ini lo masige apa saran kanana baicu de na kanale caya sange masigi maraje ma takala tatutu ya tinna. Apalagi kung kamati ro saudara-saudara ta mabaju-baju butewe jokai bolata madari tapa mamalimari joka tutu tangan. Pamage tatutu etin. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Tapi biasa nata lo masigi. Biasa. Bicu togi maga togi tu biasa. Pada toba nang kauruntu egana na masigi wonrole pamasam pajang. De toba tagaga nang kauruntu anana kumatangangi roko bu imang na jokai ro na naice nga makadaga mo pego bu imang. Dito nang ka. Palingat tu ko macule-cule ro nanae yarga kedo mi tu ko sida pena babana yarga maji ko memage anana de gagado sana na piari di pengurus masigi aja mo bedara ko anana aja pakatoto pengurus masigi yarga jamaah masjid
dek memang meto joka dek memang meto na joka lo masam pajang ye meto mina sapa maka ni ga anak liwa batana ye sina berempengi ye sina bapi ye sina buswan perjang ada ampem boleh mate-matemu desa nak kada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya tuan nak tahu maka mina la de cem mate ila segga jamaah yang rahmatnya di belakang subhanahu wa ta'ala ayo jalalo Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling terakhir tanpa mega sidak kata. Ya warang parata ro macam hisap mana tu ya ro. La marita bu berjangan dampa aja tersinggung. La marita kome agata me kaderata kome 10 juta kome maga begi mula watagang kasiku. Demi isa ko celo. Gang kasiku misalnya contoh, pa mega makun re maku ko. Ya manero cicina malebapin na ya bala 5 ko Lua memang engkang kali ibu malam pa be ya manero botona Muhammad malopo binabi pa kompai alhamdulillah iya memang mana ya roge nono tadi luar biasa karitutuki kore ini risa sakada karitutuki mancaji bang abinaraka itu jamain rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pega mondro ukuranna, penarate ukuranna 85 garang emas, tapi sisanya 2,5%. Masa namanya ya bulata kome agak dan sebagainya macam ireke mana nih? Koluna sih misalnya. Ustaz, anu indra je, kore pa mindra de na wajiki ko sakka harta. Aga bale na wajiki mo waja indramu. Memang jamain rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taga ko boleh macam taga tugato dari langit dan bumi itu suta. Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tama mega sidak kata apa itu betul masa sodak kata kepada masar matu masih kata. Jamaah rahmat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pasti dekaan rede gaji sama sidak kai cawai pada taru batau, ya le ya roga gai wadi makasola ko tangana wa tatane sidak kato, ibade cengi lalangi sidak kato, ya makutana to wede ko wiri lalangi makara tega monro bolana yewe sidak kato, pada una kornaro masige makutana kakada, ya naga asami sak aka sengkang sekang yana kaya asus sekang kada yena yana ya asus sekang alhamdulillah saya dari sengkang letus sekang jamaah yang mati dari belakang Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua, lebih-lebih untuk pribadi sang pembicara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.